mu kugufasha muri Uganda yabuze amakuru y'inkuge twaraye tumutaramiye turuzuriya nimara umuntu ufite wafasha muri minsi nuriya muhungu nibyo navuze kuri turamusuhuje ahari guseruka ndukuyimo kwishira hasi no uzi ukuntu yafashije kwigirira icizere kandi yemwe mvuga amakuru nk'umuntu yazi no nimba yaravye ese nukwerekwa ye yari jambo ry'Imana bavuga ariko ntawe yari so naramukunda cyane abamubona muramuse rwose nabuze ukuntu turamukirize kabisa iyo atubwiye ari amakuru y'inkuge ukuntu yagiye yagitora ikintu cyari mu mazi yagitamye ngo cyahite mu mihogo nukuri nimba umuntu wafashe ubunyanura mu ariko mana yaje atari uko wenda ibyo yavuze okay ni byari bimurimo yarasohoye voilà yasohoye ikintu kimurimo yego aho kumuniga twasegeje nantu yavuze ngo umwami mwabazi yo nguge ngo ese ikintu gutamye ngo gitamiriye iriki none ugiye kimwe hagaragaye kimwe sinzi ko satani wantesha muri Imana yashatse kwinyibusa gira crise economique y'amafaranga gira crise kandi tuze nari ngezweho bene bite apana bari bambonye bari bataraza apana bambonye bari bataraza nukuvuga ngo alarme yajaga ahantu naba ntagiye nta alarme yabaga yagiye Imana mbabaye kuvuga gutyo ariko nari imwe muri element warufashe nari imwe muri element donc nyine zisa nizigendeweho kwa ico nari hejuru pe yego ariko shoze tukaje kuririmba kandi rimwe na rimwe akaririmba indirimbo zirasonga neza zazisohoka gutyo tukaririmba abantu bagafashwa bagatanga amafaranga bene yandi gitangaza abone kigara abantu bose babasa neza ariko natanga burara muri foye narindimo yaje kandi faranga zatanzwe bakampa amapure ya vie atavugwa so guys amakuru mufite mumeze neza turabasuhuje cyane aho muherereye abakunzi bacu mukomeza kutugaragariza urukundo mu kudushigikira Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha mwinshi cyane kandi tubwira n'abatarakora subscribe murinziki ntaco bisaba ntibisaba mega nyinshi bisaba gusa kuhakora muhadukorere kugira ngo mutwereke ubwo rukundo abamaze kubikora turabashimira cyane n'abandi turabashimiye ko mugiye kubikora rero turagarutse dufite umutumirwa wacu sijya mbere hano kuri channel yacu turamukunda cyane ni umukozi w'Imana ni umuririmbyi internationale yubahwe rero mutumirwa wacu turakwegereje cyane turakwakiriye hano murakoze cyane mumeze neza cyane rwose turashimira ako ndabona akazuba k'ibujumbura katse nimba kari inyuma izuba riri inyuma yako akazuba gakahano katse nico gitangaza naho izuba ni rya hano ni rya hano kandi rirahatura ni rya hano kabisa rero turabakiriye cyane kandi tubashimira kongera kutwitaba nukuri Imana ibaha umugisha mwinshi uru ni urukundo mutugaragariza ni ukudushigikira mutwereka ko mudushigikiye mu byo tuhadukora buriya kubona abantu nkamwe bidufasha kumva ko n'ubundi tugomba gukomeza kuko ibyo tuba tuhadukora biba bifite ababishigikiye rero turakwakiriye cyane hanyuma uyu munsi turacari kuri wa muhamagaro ubushize twaravuze ariko ibintu byose ntitwabirangiza hari ibintu bimwe twagiye dusiga uyu munsi rero twaje kugira ngo tubivugeho hariho agatemwanyaje wasize tutakozeho wari wavuze ngo Imana igufashe izaguhe kumenya kuririmba ndagira ngo no gucuranga ngo kandi ngo nibigufasha ngo uzobikorera ngo mu nzu y'Imana ngaheba nk'utubwira uko byagenze iryo sengesho wararisenze byarumvikanye bimeze gute kuri ubu murakoze cyane mbere ko tugera kuri izo maze kubashimira n'ubundi ko
mwaduhitse nk'uko tuganiriza abakiriya banyu abakunzi hari n'abo bakiriya yego cyane nico kimwe nta kujya ugushigikiye aba yabaye umukiriya wawe iminsi yose aza gushorera kandi umukunzi wawe utegereje gushorera n'ubundi bino turabishora tugize imana tukabona ababikurikirana nico tuba twabizaniye n'ubundi kandi dushima n'Imana ikomeje kuturindira hano mu gisagara hameze neza cyane hameze neza kabisa leta y'u Burundi dufashe neza cyane nta kibazo turayishimiye cyane rwose Imana yiha umugisha nayo ikindi nimba nisigura nimba mvuga gute hari igihe abantu bisi none buriya ntizishime niyo kunenga gusa uko polisi bashobora kumbona hano kandi n'undi munsi barambonye kuri cano yindi n'indi cyo gusuriyeho ngo ku macano yose kicoga manje kutangira umuhembezo ari imbere njyewe ndi umuntu wa social media sinza mbuguza sinza umushoferi kabisura umwana polisi ibi nizo zacu cyane n'izindi zose cyane yose ryo bashobora kumpamagara njyewe nzani nta muntu ntakwitaba ni ukuvuga ngo natwe twaguhamagaye kubera ko twakubonye hanze yego n'undi wese azobumpamagara nta kibazo nogenda fa kubagiye kuvuga gusa ibintu byiza byubaka societe cyane ibintu bitari urukozasoni ibintu bivuga nabi kwa ariko ushobora gukura umuntu ahantu hamwe ukamugeza ahandi kandi heza vraiment njyewe n'amahoro y'Imana nashatse gusa kwisigura ko kuri uriya muntu nyine mubi utekereza nabi si hano niko imeze noneho gabatekerezaga abo nabi ntibazova ku isi ukubaruzuye yego nyine no kumubwira ko kandi kumwisiguraho nako ukoko impamvu ntacu banje kubishira nyine imbere ariwo yobesha atese uriye w'imisi yose nyine bino ni zacu nta bundi buryo turavuga ubutumwa kandi ubutumwa ntibugomba guhishwa Bibiliya iravuga ngo nta wakongeza itabaza ngo twikirize intonga hagusha mu gitereko caryo rikamurikira abantu hano n'Imana yarantoranyije n'Imana yarashizeho ngo ngire ico ngejeje ku isi pakesi yo kuvuga ngo sinje kuri ntuze kuri social media kuba nta kintu kibi ngiye kuvugirayo ngiye kuvuga ibintu nyine byubaka societe ngiye kuvuga Imana cyane rwose so hako turagatambutse ubushize twaraganiriye ikiganiro nibaza ko cabaye ciza cyane tumenye ukuntu abantu bacakiriye ariko nizera ko nta kibazo cacu yego kandi kuraje cyane merci yema numva musanzwe no kwankuraje abantu surtout mwebwe ngiye kubareka amaze kwitahura abantu bataritahura niyo mpamvu no kwankuraje nkavuga ati muhaguruke mwitahure kandi ubu niba nzogera iyo kampanye ariko ntaco reka mbivugira na hano n'ikindi gihe nyine ikintu umwe kwishingiranyemo wumva kikubiramwo wogeza ku bandi wogikora ukigafasha abandi sohora gishire hanze abantu wenda tubuzi abongereza bavuga ngo we never know noneho hari igihe abantu hari umuntu umwe numvishije ngo yashatse gucuruza ngo noneho ari mu ikanisa ngo aracuruza acuruza ari mu ikanisa mu mawazo ngo yamashituka ngo yamavuga ngo iwe ngo nari impombe ni ukuvuga ngo abantu bari mu guhomba bataratangira umuntu akama yica intege ubwo ubundi yari umucuruzi nashaka nimba yari afite umwanya yari kuje nko mu gisirikare wenda niho tubwira kuko umucuruzi ntazahomba gusa kandi banahomba buri munsi kudahomba mvuze ni gute urazana uyu munsi ugacuruza bikakunda ejo ugahomba ejo bundi ugahomba ariko uri umucuruzi bagwatereka ngo ngire gutya cyangwa bikore mu mfate risk ejo bizakunda kandi nyine nabishika bishitse ugafatisha rero nari mvuze umuntu umva hari ikintu kimurimwo kimugurumanamo nuko kwimana nayo gishire hanze ahari cyo fashise cyane nta ubizi cyane sinzi wenda kuravuga neza cyane kwikingira namwe ikintu we ngo singene bakibona societe urano societe yacu ari kuntu dukoze mu kunenga abantu iyo utunganya ngo abone umugabo wiwe
iyo tuvuga kamera ngo abone umugabo we oya narata turi kumwe n'umugabo n'umugabo wanjye banenga gusa akabanyemure ariko n'abantu beza buri kunenga naho si nabyo ni byiza bashaka kugira ngo bakosore ntihaba makuru biba bikeneye ngo ukosore ariko hariho abanenga noneho bakanengaga ni byiza n'ibitari ngombwa vraiment cyane ariko narimvuze uriya muntu ufite ikintu yikingiranye mwavuga ati nogera nanze bavuga gutya nogera nanze se wibona bute badata bukwe ese societe nta kundi yego kuko nanone nubwo ukwibumbarika uvuge ugaca kuba ngo ibintu nawe musinze neza gusuku ngo bwishira abantu yo wiriceceka bazavuga ngo wanze kuvugwa ngo yeze munda kwaye witonde barakuvuga uvuge barakuvuga ukore barakuvuga wicare barakuvuga nuko ikuri ku mutima ugikora gisora hanze arico giro gifasha consensus consensus nimombo kurimo kubiramo gerageza bikunanire ariko wegera babiza ati se ko numva mfite uwo muhamagaro umufashe siko yego nimba uri umukinnyi w'umupira pfa mwikora nuko kurimo bamwikorari baza gukora inani mwikorari gusa cyangwa mu gisirimu nimba mfite impano yo kudandaza va mu gisirimu udandaza okay azoje mu gatatu ariko vuye kudandaza agerageza kwimva ko twagoswe n'igisirimba nta ego oya vraiment kuravuga ibintu byiza abantu basohora ibibarimo ari impano dufite muri twe tutaragerageza ngo dupime ko zokunda ego wenda noneho nkaho twaheze gusa mu bitaramo kandi twonakora n'ibindi bikaza gusapotinga ca gitaramo kwa muhomba nyine guwo ngo atese noje hari imbere nani ngasirima nk'abandi kwa mu wijonjorera ukarukare cyane unafata mikrofone nkaririma nk'abandi noneho hari umugore w'umumambre ufite cano nyine nawe uhawe uzamuka yambwiye ikintu kirantangaza pe yarambwiye ngo umunsi umwe ngo yagiye mu materaniro gufata nyine amateraniro yarafite kamera ngo arahaguruka ngo abona ngo bamusetse ngo abandi bagore ngo bamamuseka ndamubwira ati nuko atari jewe kiyo noneho yamabireka ntiyabagisubiye gusubira kandi guhaguruka ngo akore bya bindi ngo baramusetse kurumva nje ndamubwira ngo nkiyo banseka ni jewe nari gusubira kandi bwaca ngasubira kandi nkagaruka bagaseka bakaruha bakamenyera bakuma bakabireka none ko kurimo oya yagize nabi yagize oya ntagira umwete nabikomeza tuzomugendera tuzomuvuga butumwe tumubera bashitse cyane yego dukomeje rero kari gashiyemwo ego nako sikabi cyane ni keza pe ni consensus gusa ni nuko abantu buhuriranye ibintu bitari byo hari nubwo butumwa nabonye kandi amukumfasha cyane ari mu kugufasha muri Uganda yabuze amakuru y'inkuge twaraye tumutaramiye turuzuriya nimba hari umuntu ufite wafasha muri iyi minsi n'uriya muhungu nibyo navuze ko turamusuhuje ahari guseruka indu kurimo kwagishira hasi none uzi ukuntu yafashije kwigirira icyizere kandi yemwe avuga amakuru nk'umuntu yazi ngo none nimba yarabye ese n'ukwerekwa ye yari ijambo ry'Imana bavuga ariko ntawe yari so naramukunda cyane abamubona muramutse rwose turamukirize kabisa iyo atubwiye ari amakuru y'inkuge ukuntu yagitora ikintu cyari mu mazi yagitamye ngo cyahise mu mihogo nukuri nimba ari umuntu wafashe umunyanura muhungu ariko mana yanjye atari uko wenda ibyo yavuze okay ni byari bimurimo yarasohoye voilà yasohoye ikintu kimurimo yego aho kumuniga ahantu hasegeje n'ahantu yavuze ngo umwami mbabazi yo mvuge ngo ese ikintu gutamye ngo gitamira iriki
kwanza iyi nguge dukameye n'imizige kwanza ariko iriya nguge ese yaje kuvuga ko ari ibikeri nguge mu bintu bizo bigenda bisimba zimaze nk'ibikeri ngo ni urabitoye ngo ni ibikeri ngo biza bigenda bisimba mu gishanga ni ukuri mwene data turamuramukije Imana impumugisha n'umusore umukozi w'Imana mwiza irakize urabona ko iriya turagusuhuje kabisa uriya n'umuhamagaro umurimo uri kumubiramo ariko ntakabura ntatumereze neza ibintu ukuntu biri hari kandi nakurikiranye baramubaza ngo ese ngo igitabo ngo azi mu mutwe mbese verse azi akunda cyane aravuga ngo ni muri yo baramubaza se yavuga gute ngo ntabi turagusuhuje irakiza ahuri urabona biriya ni ukuri Jesse n'umunenga ndamushima rwose Imana impumugisha kandi akomereze yego uti gute atari uko wenda ashimye ibyo yoba agoreka yego bira ni biri mu bushobozi bwiwe ni ibimurimo ariko ya passion kira kintu kimusukuma kuvuga ijambo ry'Imana uko rivuga kose yego ndiwe rivuga wenda nka ba apotre Gitwaza bize banyuje n'abandi ariko uko ashoboye kose avugira Imana nuko abantu bakamunenge ngo bavuge ngo yavuze gute nukuri Imana impumugisha kandi turamusuhuje cyane kandi turamukunda jewe ndamukunda irakiza turamukunda tuza tumukurikirana iyo jiriya ibugande bamuhereza ikado basabone ko ndamukurikirana ibintu byose gusa wenda nuko hari abantu bashobora kumukoresha nyine kwa mujuju bamukinisha donc nk'igikinisho gusa ariko ari burya n'uburyo bumwe bufasha umuntu kumuzahura nyine akumva ko yisanze mu bandi akumva ko atari minimize akumva ko donc ari umuntu nk'abandi nyine ni ukuri noneho jewe mbifata kakujya waza utubwira ngo waragenda nk'ahantu nimba wagiye kwahura inyana washika noneho ugafata igiti utabyumva nkumva mbikunze gusa nyine babikoze mu rusengero nkumva naje nabikora ku musozi ni ukuri wasanga mpanamiriza ku musozi none uyu mwana kuraririmba wafashe igiti cabaye gitari wakivugije byakomeye gasizora ngataha nasara bakarinda kuza gukubita kugira ngo uvaho hanze bari baranyishe mashini kone dukomeze irakiza bon kuri bwa buhamya nababwiye ko njyewe bazanye sente nari nkiri mutoya bigisha abandi bahungu kubera ko hari umwe mutoya twari tungana ndanamuramukije cyane namuyomba agasohoka akaba n'umukwe wanje yitwa Eveke we nyine ari muri Swede ariko twabanye n'ahandi mu Bujumbura imyaka myinshi acuranga muri KDC acuranga muri PG none ico gihe ngira ishari ariko nkaba ndamukunda sinamugirira ishari we ngira ishari ry'ukuntu batantoye kugira ngo nige naje piano kandi numvaga ko nari nabo barabona ko nobifata ariko nyine baranga umwana upanze singo turamwigisha ejo zitahira cyane noneho kandi nawe wa mwana ariko ubuno umugabo ambabariye ni ko ndavuga amateka kandi ibyo byarabizi tubiziranyeho none nawe akumva ko yonyigisha ariko noneho akabura uko akwigisha twari dusangiye ndetse twari dusa no mu maso bamwe bakuza gutura amasha oya kera tukira abantu twari dusa nuko nyine nabaye noneho ngeze nijoro turyamye na kaka abuzutse gusenga kaka yarasengaga Imana imuhamahoro n'umugisha nyine aho aryamye gutanda ciwe citeka ryose yanyigishije gusenga none abuzutse gusenga naje ndazuka ndasenga mutima Imana uzonyigisha usengera mu mutima uyu mubabaro nagize ukuntu batanyigishe sente uzonyigishe sente unyigishe gucuranga no kuririmba kandi nubinyigisha nkagira Imana nkabimenya zobikorera mu rusengero ninja hanze bizonanira iyo ni ndahiro nashizeho kandi nabigize nari nkiri muto cyane Imana izayumva isengesho ry'abana umvaga
jewe ntaho ngaho by'abana tugera tuziruka sente yasenza kwimenya buke nyine benda gushugurika gusa nabwo ukuntu namaze ndatahaje iwacu ego usanga n'ubundi naho bafasha abandi bana bandahombye ariko bijya bariko biga bari bano basemuto kaba nibo baza biga ico gihe no ibyo bariko biga jewe nkabifata wowe ukabifata ntabona byabagoye nje ariko nkabifata ariko mwaretse ngakora karanseseka amaboko bakazakubita amaboko bagasubiza inyuma usese kujana kuri sente yego ariko ntibwari ubugome kugeza aho natangiye nkakora udufishe nkaja aho ntahoza bika bateri nka comora ngacomeka pratika bugera ko bagira none basore ugaruka bagasanga je namenye bujya bariko biga batarabifata ni ikintu cyari indani umva byari biri muri wowe yego cyo genda kuririmba aho nari natangiye kuririmba nyine makorari y'abana ndashaka gukurikirana n'usengesho nasenze nkiri muto bana makorari y'abana arigiye kazaza kavuma nkameza ngahe gaca gashira akazima tukama tuja mu tubumbu abandi tukaja mu nyaga ninga abandi tukaja ku mamaci abandi tukaja kurwana bene izo nyine korari z'abana tukaza tukavuma iminsi mikeya tugasubira tukabireka tubuza tukanafatwa tugasenga byagara bigakazima ariko Imana yikurikirana njya sengesho na sense iminsi iratura iracanamwo kugeza igihe twamanukiye ino nababwiye ko nageze hano ubwira cagiye juste nyuma y'ubwicanyi bwo mu Gatumba usanga noneho bamwe barabacuranzi barapfuye abandi barimuka baragenda noneho ngeze arasa n'uwagitinze nyine donc ufata sense umucuranzi n'umukonducteur nyine wahariya ndatangira ndanahimba n'indirimbo ariko wavuye ruguru warabaye umukonducteur yes nari konducteur mu ikorari y'abakuru ariko nari nkiri muto y'ukuntu ngira nanje bari muto mu bandi bakonducteur apana butoya gusa bw'imyaka ndavuga mutoya mu ikorari muri fonction nari umuntu uri aho ngaho nyine ariko hagati aho ruguru naratangiye guhimba indirimbo ariko iwacu bakansuzugura ntibaruhe banye ngo ugendiriye naganje guhimbira mu kazi k'umukecuru umwe kw'imyotsi nazana indirimbo ngo nukiranuka imyotsi ngo ijana hirya umuhana wacu indirimbo kwiranuka imyotsi twatuvukana benshi nyine umuhana wacu bakava banga ngo nuhimba gukindirimbo none ngeri buvira kakandi kari kwansukuma ndatangira ngahimba nkamaga abantu barazanga kubera ko nasanze nyine bari muri carence y'abaririmbyi y'abacuranzi none ndafata nyine nziba ico cuho nkaza mpimba indirimbo nka zibiri wenda nkigisha imwe nkigisha n'izindi zibiri z'abandi zose ngashira mwatereka ndebe ko bamenye yanje mu z'abandi kumva nti bayimenye kandi ndetse ukigisha indirimbo nka zitatu zibiri z'abandi ugashira mwiyawe imwe yanje hayikubita nko hagati tibayimenye ukagira ngo barayimenye nkagira wenda baramamenye yanje ni bayange muzindi kubera ko navuye ruguru nyine bakazabangiza ariko ngiyo cyamara ntibazimenye hawo nyavira batamenye indirimbo zanje none ngenda mfunguza nkigisha zibiri gashiramwe y'abandi kumva izanje zo bari kwakunda gusumba iza kugeza no kuye izabana amatangira ngigisha ariko sinababwira ko nzampinga namacice ejo abanyamurenge bazasuzugurana bonde bawenda ko batakanka barahimba gutwaza kwibarabara namambaye kugeza igihe bagize sortie yo kuzana muri Pisma muri Pisma hari kuri Pasaka ndibuka hari 2006 muvuye uvira yego korali ya Kadesi tugiye noneho gatupanga sortie turavuga ati tugiye Bujumbura ariko indirimbo zirava ku indirimbo turirimba nyinshi zivi Bujumbura kuko twagiraga Imana twabona umuntu uvuye hano akarigisha indirimbo zose yaza akatuvumbaza nyine hasi kandi bavuma ndabarusha ko nyine kwa vuye Bujumbura bavuye mu mujyi ngibi bene uko nyine none aba president baratwishatse none ko tugiye kuje Bujumbura indirimbo zizova hehe kuja kuri indirimbo z'abandi iwabo twanazirimba nabi ibingibi bizo batari byiza none ese nizihe z'abandi ati zizose twebwe turi mu ndirimbo zivuye Bukavu cyangwa i Rwanda tuba turi mu zivuye Bujumbura ese nizihe subiramwe ako kanda mutaririmbye zivuye ako kera kora yari ikomeye nshobora kugira abakonditeri aho nyine bakera Ebenezer yakera ari komesha kora yo kimana donc bataririmbe zivuye i Rwanda ni Bukavu cyangwa i Bujumbura donc ntumva ko kwivira hova indirimbo muri ico gihe nyine ati niziye
z'abantu ati zituba turi bandi oya siniza Ego. zacu gute zivuye simwe mwazize ati tugende neza izi ndirimbo ni zacu niwe wazihimbye tangira agenda ndababwira wenda abahamya barahari bo byumva no twarimana gicuruye nuko bukeye tuza gucurangisha hano naje nka mbere tuza gucurangisha kwa byishimo mukuru wa Imani Elvis na Pastor Ruhanama Imana yamugisha ari umuntu mwiza cyane araducurangira abandi baza kuza nyuma nari mpaze mu nkambi niyo twari tubona nuko abandi baraza dukora sortie bigenda neza vraiment twagiye muri Pisma no kuri Bethlehem bagisengera ira kuri stade bukeye dusubiragayo ngo nze natse umuriro hano cyane bigenda neza pe cyo gihe nagize 6 nyine buvira kumva nyine ni indirimbo zose zabaye izawe bene zikene zo bazemeye abandi bageze bavuga ngo umwotsi ni uhawe uzinukaho nkeya nizo zari zabandi vraiment kandi ico gikorari yararirimbaga ukumva birashitse nuko bukeye turiga turarangiza mbanza kuja ruguru mumveyo mpitaga nzino birakomeza none ngeze handi Imana yumvishe isengesho ryacu ino ndatura imyaka myinshi nja iri Kamembe navuye hano banguze jewe ntabwo nagiye gusoza n'ikunda bakuguze mu ikanisa kujya kwabakinyi ibaze nuko ico gihe 2011 haje hano abantu bamwe kwanza twabanje gusohokera i Kigali i Kanombe tuvuye hano kuri PG ariko mbere ko ngenda bamanza kumpamagara ko rero kwa Muyoboke ngo nyabona ngo nzoze kubigisha ngo nzoze kwahimbira indirimbo afite gusohora indirimbo nzoze kwahimbira ngo afite gusohora nyine bashaka gusohora jewe i Rwanda nzi ariho hambere kwisi ati niyo twifuje mwamenye gute kwanza aho twatuzanye juste bene kunguku di passage nano cyo gihe mu kugenda twaciye gutya twebwe nta zango twaba dufite bisa n'ikwijinani dushaka no Bukavu ndetse twaraye hariya ku Rusizi tugarutse no twinutse hahitaza nyine bamwe uwo muhungu aherutse kwitaba Imana mwakire mu bayi yitwa Bisengo Freddy cyane cyane none ntangira ku Rusizi tumwe kuvugana tuyo genda i Kigali nimuvayo uzoce hano udukoreye gahunda numara ubone gusubirayo turagiye dukoze sorti muri NL tumaze noneho ndamanuka biriya namaze iminsi itageze yingana rero kubona rero indirimbo hafi nka 20 iminsi itageze yinga indirimbo 20 Imana yari yarumvishije kabisa ariko umenya ko Imana yumvishije sindageraho yumvishe mwanze umuzwa niyo mpaje twari n'undi muhungu w'ikimuga ubunyine yagiye hanze ya pastor mu kazitunga abandi bakaje nyine iyo baje ku mashuri baje ku kazi iyo nkekene utumana ngo kumasenge wo kumusenge gusa nanje ndahimba ndi ngasoma igitabo ngafata piano ngahimba twakoze indirimbo nziza kabisa niwo twahimba indirimbo ngo dufite Imana niwo nayigiriye ba mbere dufite Imana iho ituriya nibonye utugencugo tuyihimbye n'izindi nyinshi nziza kuntu iyo ndirimbo kabisa yaravumye kandi no biravumye mu mitima y'abantu zari zakwe none ngarutse rero nibwo haje irindi kanisa ryiriya baje kungura mugani waje nibwo nagiyeyo Ambese faranga stari azuma kaza mbona hano hari muhiraho gusanya wari umwana mu ikanisa Imana ifungura indi miryango nyinshi ngireho cyamba nisanzwe abandi Kigali n'abarusha barangura kandi bankuri Kamembe je nagiye nk'umukinyi ni kuba nko muri equipe imwe kwaje muri no faranga stari zivuga ngo tuzabaha iby'umwuka baduha iby'umubiri cyane rwose ngeze i Kigali rero makuja ahandi henshi hatandukanye ariko ni mu rusengero juste urabona abantu ukabona abantu baraje kuvuga ati keneye ko kuja muri studio mu dufashe uduforme amajwi bikina bikibene byo dukora bene byo ndaruhanje no muri alarme rero iratura niyo abantu benshi benda bamboneye none giye kimwe hagereye kimwe
sinzi ko satani wanteye cyangwa nimba ari imana yashatse kunyibutsa ngira crise economique y'amafaranga ngira crise kandi ico nari ngezweho bene bite apana bari bambonye bari bataraza apana bambonye bari bataraza ni ukuvuga ngo alarme yajaga ahantu naba ntagiye nta alarme yabaga yagiye imana ibabaye kuvuga gutyo ariko nari imwe muri elema warufashe nari imwe muri elema donc nyine zisa n'izigendeweho kwa ico nari iri hejuru pe ariko shoze tukaje kuririmba kandi rimwe na rimwe akaririmba indirimbo zirasonga neza zigisohoka gutyo tukaririmba abantu bagafashwa bagatanga amafaranga bene yandi igitangaza aho ni kigara abantu bose baba neza ariko nataha nkaburara muri foyer nari ndimo yaje kandi ifaranga zatanzwe bakampa amapure ya vie atavugwa nkaba naje umuntu uri teti kugira ngo uzosohora uvuge ngo byagenze gutya nkaba nyine akaba umuntu ni tube sharp muri ubwo buryo turaho agize mone ko aragahaye nagahaye ko nagahaye ko niko no kwihagararaho anyagahaye bari kwasabira kandi bon ni kwa kundi nyine kwa kanyabugabo kuvuga ati yego ndibancishe mu ijisho ico gihe ndakubitika mu buryo bumwe cyangwa ubundi handi muhira bitameze neza umwana wa yari yarwaye umwana waje wa kabiri arwara umutima ukamujana kuri zakira yewe tworoze ifaranga bimeze gutya no gutya basi turebe ko tugurira umwana nawe kurabura naje ndagowe satani ico gihe irantera ndavuga ati ibintu ntabyo yego kundi ndaguma mfite impano imana yampaye ubundi kandi zitanga amafaranga mu bandi tangira kuja mu basani rero bano basanzwe munyerekeze kubera ko bari iriya mu Rwanda hari ukuntu bameze bo no uririmba gospel n'abari basekera mu muziranye kabisa baba bakuzi ku stage twakora ama concert bakaza bari bose babahanzi basanzwe bakaza ama concert bari batuzi bene ko rwamagara runaka ndagushaka tuganira jewe ufite impano ariko imfiri ubusa none ugasanga n'umuntu nawe wavuye mu by'Imana akaja muri biriya ati niba nubona twese nimba tuzosha ni twese titubwire ubundi akakubisa ukuntu umuririmbyi ari bugize itorero uraririmba hari itorero rikuzura ngo bapasiteri bakabona amafaranga mugani batari ko ukaguma ugasoma none abihuza n'ibyanga niko bimeze uravuga neza ndarwanda masha ndavuga ati ibingibi sibyo ushobora kuba imana happy mu bwenge bwanje ni gute ushobora kumpa itaranto kagenda nkazika hariya nkishwa n'ubukene n'inzara n'ibiki kandi mfite impano imeze gutya ndibukiye ko twari dufite kuri aja kwinama murana dese yo gutega bus nagiye ntamwo yicaye cyari umugani ndacoga saa sita ntabyo kurya bihari kandi ufite gitara muri fosfo ndi oblige kugenda mbere kugira ngo nshike nyo ndirimbe mu bana nayo narepese mana azi gucisha mu ishuri nari waragize nari uzigani mpezi gitabo narazumvise yakiguhaye na mamponda kubaza Kigali kuva Kacyiru epfo kuri polisi baje kukinamba kugera Fosquare n'amaguru kuzuba rya saa 7 utariye mu gitondo nubwo ngo gutagiye kurya yego na nijoro bavuga ati imana itakoze igitangaza ngo ngiye umuntu mfunda nabiri umupfu tako bigenda ico gari amaze kwaduka ingeso mwe itari nziza abantu bahize bakaje gushira mu giseke mwashira mu giseke mwe mumbona naje bafashije cyo genanze biseke wazi biseke abantu bagaheza gigwa bakaje gorobeka mu bivyo binyabwo by'ibishamaga mpamuzana wege mtamuzizana bene uko nguko nyine bon ibyo byari ibintu by'ishuri navuga ati ibi ngibi rero ushobora kuba nagiye mu buyobe yego reka nje kwishakira akazi yego nagiye ahantu hambere bacuranga isope kwa murumuna mima ambona ati no kubona ngwino ushaka repertoire ushaka indirimbo z'isi ushobora kubuzi zo tuje muri repetition uze ngweza akazi hano riririmba yego ico gihe kwijoro batanaga 30,000 ndagira ngo kwijoro rimwe n'ahandi bakora kuri Milikoline naho bafataga muri 100 ngahe ndagira ngo ku kwezi aho ngenda n'ahandi ku yindi bande nayo ati two kubona umuntu uzi gucuranga no kuririmba ngwino ngakakazi
ariko namananga ndamutinya kumasha ico gihe nari muri izo bigeragezo kujya naje gusenga gutyo Imana ikamita umuhanuzi wawe nkabona ntazi n'ubu bamwe simbazi utazi n'amakuru yanjye ngo uzoyamenye kandi ugasanga nakomeretse hano ukabona igikomere nyine ukabona mfite nk'ibibande niba umenya ngo nakomeretse nawe ubundi kirazira ko umuntu ashobora kumenya ikintu kiri mu mutima sinzi rimwe na rimwe ariko birashobora kugishwa umuntu akadevu nta muntu wari uzi ko mpaye ngenda nane nabwiye ati gusa uzobona nakubisidire de hano cyangwa basaya natubana twusambona hari kera nagiye kandi rimenye n'ibindi bitandukanye cyo nashano yari amafaranga Imana ikamita umuhanuzi wayo akansanga mu gitaramo ati wowe Imana irambwiye ngo uhagarare muri bino bintu yaguhamagariye nturebe agusha tuje ntuje ahandi ugumane ku Imana toka iyo Mana itari mu bintu Imana nyawe Imana ireka ngapfa nawe mu mujyi wa Kigali bameze neza iyo ni nyabaka ngirengagiza ariko nkumva ukumva rikaje ariko naje nkamantinya kuja gutangira bakazasigara amagara yewe kutaraze meze gute uzozega muri repetition turebe ntiyaraka gahunda gutandagize zozo ndi munsi chose grave nabi no by'Imana nakoraga nagenda iyo ngiye kandi uko ari ahantu abandi bazabishura abana amafaranga je ntagangaruka wowe ntibaguheza kandi nakoze no shure kabisa kagenda ngapatana n'abantu nk'ikiraka wenda cha 500,000 wenda n'urugero bivuze amakora ari nyine gusa ushaka muri cyo kuja kubatoza bamwe abandi babahinzi batazi no kubumbura nigeze kujanga hamwe za rurindo abakora ari bose bamwe bamfunga nabasigara mu nzu je niba ndakuzana revera ngo ari twicara n'aba DPR n'abantu kubera umuntu wo bicara nani umuntu uvuye Kigali ngo ndakomeye mbese nyine baraguti Perezida w'ikorari akazamaje kushariye kunde wino president niyo nyabona twicarana ngoya barinda kuzana abapasiteri barevera ari twicarana nyine ico gihe none wari kubigisha bigenze gute ko bazaguye ico gihe nani gusa dupatane ko tuzokorana noneho tuvugana miliyoni 500 ku mezi nk'abiri ucyandagira ngo kandi buri konje bakazabishura transport n'ibindi ngo ntahe byamwishije aho ngaho sinamenye byacu satani ko noneho byagenze iyi satani ni bene nyine umuntu arakubitika gutyo ariko noneho harya narako mugamije gutanga muri biriya by'isi byamabyanga nazanje nababwiye ngo ndaza nimugoro bakazasigara amagara byagenze gute ko batubeshe ntiwaza byagenze bamwe bakivumbura nawe ntumenye ko byagenze ntukagaruke nta mantinya kuja gutangira kumva kisoni naje gutarama Imana ikamusaba kandi gatuma undi muntu ati Imana yambwiye ngo uhagarare mu Imana yagutumyemo tukabusha ndibuka umungu wacu twajanye ahandi hantu tuzanyamirambo gusenga umugabo wa DPR arambwira ngo Imana ngo yamubwiye ngo umunsi ngo nambaye ikiremba n'ibijya binani by'abesilamu bazabigira gutya babagabo ariko bimeze nka fulare tukura n'andi bumweru bazabiga ngo umunsi ngo nayambaye gato ngo kibazo tora n'ibifu none se wari wabitekereje urumva ni kanzo basana cyane bakaza kunda kwambara kandi amakuru yanje yarazi none biremba gute ngo je nuko Imana ngiye ibindi ntabyo nzi none ngo mbihuze na situation ari ndimo na gahunda ndimo nza kumubahate n'ibyo ngibyo yego urumva none ikiremba ni cy'abayisilamu kandi ugiye kuva mu Kristo none ntumva ko warugiye kucambara ntigendiriye nawe sinamwumvira ntiwamwumvira nawe oya ntabwo usondageye ndetse hazabana nijoro bumwe twakunda gutarama turangije repetition alarme nyine twarangizaga saa 6 ariko ga ntiwahebye ibyikorari warakomeje nagumyemo ariko nguma ntabikunze kandi ngumaje no mu bitaramo cyane tuganaheze go nashimira ko nje nkavuga ati Imana kubera iki bitanga kandi bakanatanga n'ifaranga bagahezaga igwa kwa kamashira muri za biseke none nabwo nazi biseke bakazege wakampaye icyo gihe warabizinutswe aba n'ubusinze n'ubusinze mikunda cyane kubera kingi muntu waje antumbere ngo yamuza mushira mu biseke zabiseke simenye biciye no bibaze nuko ndabona kurebe n'ifanta bari bazi komeze neza nyine kwiyagara kwa ego wari warihagaze urabone ko nyine ushonje bene ukijya no kwiyaraga bashaka shati ka 500 cyangwa k'igihumbi gapasa waje mu bandi abantu bameze neza ntakibazo yaze nyabona hishujo bisheko uze deki gisekunze ho nyabona pansenga muti amatuye bihanya baza
nuko no Yego. biratinda Imana ndibuka ko yantumye abahanuzi bagera kuri 6. Yego. Uwa nyuma yasanze Mima muri studio tutanari kumwe, ariko Mima yari umuntu w'Imana cyane. Yego. N'ubu abantu bamuzi naramushuje. Yego. ni umuntu mwiza woganiriza ikintu icyo ari cyo cyose ndamubwira ati ibyo byanze byaranze kabisa. none ko ndabona ibintu byanyu za gospel ngiye kubivamo nje gushaka ifaranga ndege kwica itaranto nabi. Nabo babasaniye buri munsi bazahamagara ngwino uri twaje mu studio, mbona na studio insinyisha abambwira ati wowe ngwino uzoza ukora indirimbo kubusa, tugukorera audio na video kubusa, tugutunganye tubwire umusani mwiza tugweme ariko zitari za ndirimbo z'Imana. Imana itayiga burose ni manyuka nani yayo babanza bakaje mu biseke babona. Uwa gatandatu niwe nabwiye Mima aramubwira ngo uge umuntu mukorana umurimo w'Imana waje kugenda nabi ati kandi n'umuyobozi muri Alarme ugenda umubwire ngo Imana yavuze ngo yamuburiye kenshi aranga. Umunsi yibesha akaja muri biriya haratekereza ngo ndi Imana ndavuze ngo nzomutuma igikamyo ntibazobona n'ishati baje guhamba. Nateguye ikamyo kuko uriya umukozi wanje naramufuhiye ndi Imana yiwe. Nateguye igikamyo, nteguye ikamyo irahari yiwe igare ryo rirahari niyibesha gato akaje muri biriya ntibazobona n'ishati bahamba. Mima arampamagara uri hehe ndiyana ngwino hano kuri studio ndagenda musanga aranganirije yewe umuntu yaganiriye uko ndebe muri Alarme mbona nta wundi muntu mbona ni wewe yoba ari wewe bimeze uko nuko uyu muntu yambwiye ukena ndavuga ati ibi iyi ni Imana rero. Ego baba turabasezera nambasezerera ndabareka nawe ati Imana ubwo uko wabonye nimbona rero je gucwa nizara wa mbere kandi wayimbona kazi kawe. Ego ntekereje ko ibi ngibi wabyanze waramfuhiye ko ndangize ndasenga biri aho ngaho buke nabi n'itotomba n'ivovota n'igute. Ndibuka igihe kimwe nari ku gisozi urabona Kigali ho kari akazi gasanzwe sibe n'ibizina umuntu aba mu kanisa n'aje muri indi ngo igitangaza kirabaye iyo kari akazi umuntu yarimwo hano n'ubampeze ijana nkabona bampeze 50 nta gusezera direct kandi ugakomeza n'abajya mukanagenderana n'ibisa n'abahita cyangwa se wowe cyangwa ukavuga ati jewe nabonye akazi aha none mfite undi mwana no bapasa reka mubaheze wenda uri ku bushobozi bwawe biri normal. None mvaho narindi nje ku gisozi kwisoko ibohora irakora ryacikamo buriya nayiciyemo nayigezemo amezi nkangahe simvuga ko nije wase watumye Imana papa n'abacikamo kwicamo mvuga nayinyuzemo kwa bakira abantu hasi bataritahura nyine turabana umwaka ntiwashize nk'amezi 8 gutya aho ngaho. Ico rero nasengerayo tukaje gusenga n'undi mugabo ngo ni Pasteur Mporana ndamuramukije Imana imwe amahoro n'umugisha. None tugakora acte prophétique tukaje ku musozi akamwitiye uri muri kirize nandi muyinga none reka tureme ifaranga duci ibibabi tubisenge tuzita ifaranga ibibabi ati duci ibibabi tubyita ifaranga tubisengere ibibabi nabyo ko tatuboha ko tugatuti tukahira ivyatsi ingwi negerera hano ko turasengera ifaranga. Wa mugabo kabiri keza sinzantu yagiye gutarama gato iwe ari umuntu ushapu nyine ukuntu aje gutarama ku muntu umwe muyobozi arabasengera ahantu kwishura asenga rero natereza haleluya. Wa undi yamubwira ati abana bawe bose hano kuri Excella ishuri rikomeye Kigali yigaho abana b'abantu nyine bifite babonye ubushobozi uzobazane ugende uzocuca umwana muzane hano ucuca undi muzane hano kuzogeza hano cyo ni igitangaza gishima wenda ababizi turabishimye kubera gusaza haleluya. Ariko n'aya masengesho n'ubundi Imana nyine mukubitiramo gutyo n'ubu abamubona wenda ubwo buhamya barabizi cyane za Kigali yakaza bamwe banabiga kuri Excella kubera ngo haleluya zuye mugani wiwe muri iyo minsi ngira uko nari muri repetition ko ya Alarme twarepetera ahantu mu Remera ntashe ku gisozi ndi mu modoka mbona nimero muri kumbwira mpamagaye nando bite ni sawa n'ingoma yego mpamagawe na runaka ndi Kinshasa bakwifuje kuzo kudutaramira hano
ibanza ureke ndi mu modoka ndaje nguhamagara ariko si cyo cyane kuko hariya urashobora kuvuga kuri telefone hano umuntu ari aho ntibazasakuza yego noneho ndati Kinshasa jewe n'iyi nzara iki ni cyangwa umuntu w'umutekano ariko ndebe umuntu umpamagaye ukuntu yanyibwiye ukuntu ari we noneho ndangiye gute Kinshasa indege aha ni naritse gutya namangura amayinite ndamuhamagara tereka ngo uhamagare reka kucuma internet nawe arampamagara turapanze neza hari 2017 kwezi kwa kane bityo ati ndi runaka twabicaye turagutekereza turavuga ati uzoze kutura musani Kinshasa uzoze kudutaramira jewe ati niko mwabonye nije mwahisemo ati nuko Imana ica iyo nzira ndagenda nje gutaramayo nagize n'isi nkamanya nkabi boherezaga amatike oya bohereje indege tugira ego kandi no gusezera bazasezera abantu neza bari bayi gusa ego bo bivuze Yamana itangiye gukora Yamana nabwiye ngo izo nyigishe kuririmba no gucuranga yego kandi ibinyigisha nzobikora mu rusengero nijanze bizonani yego none izi nshuro zose nagerageje rero zaranze yego siko ituma nayo iravuga ati ndakwemereza ubikora mu rusengero nuzoje hanze ntibizogukunda yego ngerageza inshuro nyinshi wanashima kagerageza n'abasanze ndetse bakaza ati dukora indirimbo bizangwa bisanzwe zimwe ari umuhanzi umwe ne ari hakurya yari mwene wacu mu buryo bw'umubiri ariko yari akomeje icugi yego na producer wari hari witwa Made Beat Show yari yagezweho nawe ni umunyamurenge nyine ariko yaragezweho hirya nyine barabasani bose mu Rwanda niwe turagenda muri studio bakora beat mugani wabo turaririmba n'indirimbo ariko sinamaje muri z'urukundo hatugiye muri nisa nibayabaye iri nko hagati no hagati nyine umuntu wafata hashaka nyine iri hagati na hagati wenda avuga ati uyu wacagiye cyangwa aya ngo ntawe do bivana ku muntu nyine ariko arizo mpangiye ati nanone ndengukira ni ku kiraro nishaka ndagwaha cyangwa ngaha nyine aho mbona hanyorohe nizo ubwo nyine ariko nari muganije nyine wowe wacu ndamugatereka twatangire kuri ngiyi ndebe ukuntu abantu bayakira dusha turende isa niyoroheje zamaze gutibukira muri kira kinogo ariko abantu bamenyereye turagenda ndimo turayikora Made Beat ayishara ibana kugira ngo uzosohoke sangaga ni Yamana nasenze nkiri muto ndavuga ngo ibintu uzobinyigisha mbikore mu rusengero n'injanze bizonani biranga burundu kugeza ibintu bihembutse nyuza byapfuye bisa nibigenze neza birazuka uburyo buraboneka Imana usanga Imana n'Imana ingirira neza rero isengesho tushobora gusenga tuvuga ngo Imana waza ntiyayumva Imana ntizayigirisha ushaka kwiwereza mugani wacu kagabana ndiyumvise kandi ndasengesho ribaho ngo isengesho ntiribora iryo wasenze nushaka kuba warasenze ryari ukiri mutowe rizarigira igihe rigakora uko nukuri je uko no kwinterpreta uko kuntu muri iyo situation wazucamo nje mbona yuko ari Imana yari ishatse kukwibutsa cyane rwose Imana yari ishatse kukwibutsa kugira ngo iguteste irebe ko utosohoka ngo uje hanze none ishaka kukwereka ko ari yo yabiguhaye kandi utegerezwa kubikora uko nukuri kw'Imana kuko ico generageje ku masitizo nkangahe twokubona umuntu uvuye muri korali no na alarm ikomeye ko kandi twatukuzi kuri umuririmbyi ati ngwe no dufata n'abandi barangwa gusa bafite n'impano tugize Imana turakubona ariko byamuza ko ntera intambwe wonje kubona indirimbo nyine zirazisi sanga Imana rero isengesho ubundi nta sengesho ryinshi ribaho ku Mana ngo ngo runaka ngo umunyamasengesho ngo menshi nta menshi gusenga usengesho bivuye ku mutima kabisa Imana yumva cyane cyane isengesho bivuye ku mutima nawe kuje gusenga cyane ngo uvuge ngo nzisenga ngo n'umunyamasengesho je kwanza umunyamasengesho amenyekanye buryo nzamushiraho kandi si bibi banyumve neza ariko umunyamasengesho n'abantu bamenye ngo umunyamasengesho zamugira impungenge yego ko ashobora kuba
ari muri danje abyikora runaka ashobora kuba akora neza ariko bari muri danje runaka ajya babwiye muri tageti ya satani n'abantu jewe ntinya umuntu bambwira ngo ni masengesho ntaramubona ayasenga kandi nawe wanagira n'umuntu ubona ko anasenga yego harimo umutweze kubana ari umusasa bamuhungu naramubasha ni ukuvuga mu ikanisa yari bamutuza akamuceceka iriya hirya inyuma iriya kandi akereka kurusha abantu bose nabonye bazabireka kandi akagira isengesho rikora kurusha abantu bose ashobora kuba amaze kubona ariko mwaje guhana gahunda akabwira ndaza mu wawe saa 5 cyangwa saa 6 cyangwa saa 4 basa abantu bamaze kuryama sawa haba saa 4 koko ukabona arashitse kwijwi rito ku buryo n'undi muturanye batumva ngo runaka ari mu yamara saa 6 akagenda agataha cyangwa kubwira mu nsange ku rusengero saa 1 saa 2 bana mu nkambi wo gwijwe abantu baraba bataje mukinjira mu mbi mugasenga yamara kamujya agataha cyangwa ngo tujira mu bihu mukamuri ahantu ngira ngo bitari bya bindi byo kugaragaza byo kwerekana ko ari umunyamasengesho simbuza ko nawe yabyerekana ari bibi ariko uwo ngonje niwe ntinya cyane kurusha bari y'abantu nabo si bive nibaze ko nabi nari mvuze ko nta sengesho rinini cyangwa ryinshi cyangwa amasengesho menshi atuma Imana yumva nikajya gusa gatoya wita ko ari gatoya kavuye ku mutima hano kugakora ku Imana Imana ikakumva umva isengesho nasenze nkiri umwana kugeza n'uyu munsi wa none nibyo rihari kora ni wa munsi nawe ndavuga ngo nzanuma ntaratangira kuririmba n'ubundi sinatangira ndacafite imbogamizi nkeya ariko sindumva ko n'ubundi nanatangira ariko hamwe n'Imana ndumva ko minsiza ugiye gutangira kandi neza nyine mu buryo numva ese hajya waratubwiye ngo gutangira kuririmba wifuza gutangira kuririmba nuko uzofatikanya nabo mu wawe navuze ko equipe nziza izanyorohera izo biri mobile kandi iri under control yanje mbese mvuga ati tugiye kurepeta saa 5 ijoro muzuki bazuki ririmba ari nojwi yanarwa nkamukubita urushugo mu gutwi ibyo ngibyo ni bisakiye namwe ko yari yabandi so kubita umwana n'abandi ubanza baba mwokirizwa ku izone rero abo nabo ndabategereje ariko bazosanga ndi mu muhamagaro sinzi ukuntu mwana muri iyi minsi nshaka gukorera Imana like never before mugani wabongereza nkuko abantu bagiye bajenjeka cyane gusa winjira tiwinjire bashukira ukabira Imana igushoboze il faut nanone icurimo ugende ushike cyane gose ya nasanze abanyamwete ese biriho niba tuvuga agiye ku munyamwete azagira gute ntazagira gute ni nkuko ngo simba mbibuka ikibazo nuko turadukoresha umwete rero ikintu cyose dukoze twikorana umwete kigira umusaruro nimba nukoze nabagakorana umwete azagira umusaruro umuco yakene ikibi rero ko tuzatugana mu njini ngo twinjiye gusanga ko twinjira tutinjiye ego vraiment iyi témoignage yawe inkoze ku mutima cyane kandi Imana igushoboze igushoboze kuko ico warahira imbere y'Imana iriya n'indahiro wakoze imbere y'Imana kandi ukuntu bivuze Imana yaragukurikiranye kuko nkiyita gukurikirana uyu munsi uba ufite dreads zihazigwa ku mugongo nari kubego nk'abantu kibazo nuko nagiraga nk'iyo gufata neza ariko nari wari kugerageza ni ukuvuga ngo isengesho wasenze ukiri mutoya Imana yarigenzeho kandi n'ubu nyine tibishoboka ni indahiro idakuka ntahoje wanashima uretse n'ibibazo by'ibintu by'inani ni ukuri ariko kimwe nagerageje ndavuga ati none reka mbireke ndebe ni nkora nta musaruro biri mu ariko numva yari hagarara gume hano nagutumye ku bantu mbona rero nakajya kandi gusubira kubwira abantu
ntibakandambirwe imbere yawe ntibakakurambirwe ndacyari hano ego uzondambirwa uracari imbere yabo uzondambirwa azohava azoba imbere yanje ariko jewe ndi hano ego kuzogeza kera igihe ntazi donc nanje sinjewe ego vraiment nagerageje kuvyiyambura ndavuga ati ibintu numva wapi wogerageza ibintu nkareba ariko Imana ikambwira ngo guma ego guma noneho ko ndumva twobikurura byoba birebire reka tubihine kubw'impamvu z'umwanya ariko naza numva sinzi ko umuhogo ubohotse kuvuga ngo twama turangiza udateye agakorasi hari indirimbo mana yanjye hayifasha umutima wanjye iriya ndirimbo ngo kwa udhaifu wangu kama mwanadamu niba bakora subscribe iminsiza igiye kubageraho vuba kabisa gutegura nta kuntu woba nkuduciramwo agace wagwaye gripe ibombo ryasaze nakakabura kikuse oya nta kibazo ubutaha uzatubwira ubutaha uzaturirimba mwaje kuri channel yanjye nanje baba ego muje kuri channel ya Ngoma Josue hari indirimbo nyinshi kandi indirimbo zifasha imitima y'abantu rero mu mushigikira umuvandimwe wacu kuko nawe ahadushigikira nkuko nawe azagushigikira ejo rero vraiment turagushimiye cyane uduhaye ibintu bikomeye uduhaye ibintu byiza kandi n'ubundi nitukwiyambaza uzongere kandi gutwitabe uzongere kandi utwitabe kuko ibi bintu biba bikenewe kugira ngo bifashe abantu bahabazamuka abantu hari igihe umuntu yinjira mu kintu ugasanga ntazi ico yinjiyemo yego umuntu yabaye muririmbyi ariko ntazi uko agomba kubikora ariko abaririmbyi bari kutwumva ko murumva Imana uko Imana izikora hari igihe wibwira ngo nazamutse nzabona ubu buryo bizagenda gute ariko numvishije ico nakuyemo nuko ukora ca kindi warangiza ugategereza umwanya w'Imana kuko umwanya w'Imana ubu hari kugira ngo ikugirire neza rero sinzi ko hari irindi jambo washikiriza ryo gusezerera abakristo bacu murakoze cyane Yesu yaravuze ngo uwemeye kunkurikira niyikorera umusaraba ariko turi mu kwipa umusaraba turi mu kuyikweba cyangwa tukayigira ibice tugenda tugegera ufata gato nyine ushoboye niko kukukwepa wari ugisaraba kiri aho ngaho ukakikwepa ugatora kandi gatoya ariko Yesu nimba guhitiyemo umusaraba emera uwikorere niyo wavuze ngo umutwaro ngo munyikoreze imitwaro yawe ingata yiwe ngo ntiremere ndagira ngo ni ibintu uko nguko ni ukuvuga ngo iyi nzira turimo si mwibaraba si kaburimbo mu rukuguto urukuguto se baramubona imishugi iratandukanye hari urukuguto ni ibintu bimeze gute ishugi urukuguto ni imishugi ariko ni imishugi ariko ugasanga yafatanye kuko ikaba nk'ikintu c'ivunzi kiri aho ku buryo ubona ukabona yakoze nk'igisika donge kuyiseseramo bitoko haba n'inzoka ntiyagasesera mu rukuguto ariko twebwe nous sommes obligés yo gusesera mu rukuguto cubita urura komeretsa kagira ngo yinzira gusa niyo gukomereka gusa udakomerekejwe n'ibihe ukomeretswa n'inshuti bakomeretswa n'abavandimwe bakomeretswa n'isi tugenda dusesera isi iriho kugira ngo idukomeretse ariko nimba agashuka kakubise rimwe kero ugasubira inyuma ntawe warubiye sesera ukomeze ibyiza biri hari imbere hari dukomeretswa mu magambo dukomeretswa mu bindi mibereho dukomeretswa mu ibidukomeretsa nibyo byinshi kurusha ibitwomora dukubitwa kenshi umugani wa Pawulo ariko ntitushike intege dufite amakuru impande zose ariko kirusha songa mbele mugani wa Yandere songa mbele kabisa usikate tamaa ukaribu kufikia fata neno la Mungu alilosema kwako isezerano riragwanwa Imana iguhaye isezerano ibigushize ntambara imbere ukarwana kugira ngo uzagere kuri rya sezerano urakoze cyane turagushimiye Imana yo mu ijuru kuduhera umugisha asante